Алла Кадикова и фольклорный ансамбль «Шатана», художественный руководитель Людмила Живоева. Остается нам только встретить бурными овациями! Фандыр қалашта жардайыма юыштут, абон жараганан абғал, балы бар коттон мауыт. Нырма жардайы үйдікті, абон гомханын самай, ажарон аппат баштадыл, ажирон жарак қарай. Уаз амана кантай құша, сені жаржыта парнай, даума фыдыжақ кудуаржын, ашарштырдан давай. Шула фыдита мафандыр, рай құштия сақ қарай, саюты мауадата ногай, пращимам нартон шимдай. Адаман лакат канын, амадын маваршты жарак, абуны жылавардакты. Уазама парнайыр сыра, алка и жарда и син, аш ана живак мажарак, ует под хазарттан хашин. Ома фандыр қалашта, жарда и майылыштут, абун жараганан абғал, балавар коттон мавыт. Нырма жардайы үйдікті, абыл гомканын самай, ажарон аппат баштады, ажирон жарак қарай. Нырма жардайы үйдікті, абыл гомканын самай, ажарон аппат баштады, ажирон жарак қарай. Ажирон жарак қарай, ажирон жарак қарай.